Mal magalong kon dial ner ka Monday runwang ngode te kon ka bogjon ai ne je chan to ka bog mak wala chan chop ka jogan diok dien ka bogjon en kwen content John the gospel der men je kwen content ka chan ja ngai no the reason the god John right ko me ka je kui ka go baneng te ka ngas ka Yesu ka go ka ngas dan ka Yesu de kon tek chu je grade njene chinol kon our memory text again yoga ma take a John e kon a memory text dan take a John take a John choka kel baskel John choka baskel che laran o right te wano akano ni chak ka right te kel ka kot ka right again kot again no mo right continue jen yoga ma kel wala ma ka Monday right con ko chi right joy ja laran the word made flesh jen gwang dong right content pu chere ga min cha ne jeng ne ke yoga nyam I took on in a quarter the last quarter of the year I go bana janga hino Yesu gat kot news ni tin news kon o Yesu gat kot ke news de kon ko ja kan ngas ka ken kam ko nditi en wala me channel o jok ka took story ni dial tu kon ga to channel to ne ko ne ngut kan o ne chak te Yesu te den no kel cha go ba lat kon go riet chiben la rana me cha we riet enjen Yesu ngai kon go ne dialen cha roi ni tuk roi no ko tingo ren cha go ken la tara mo tuk into ga na roi ko ke tuk into ga na roi in bagor ko kwi Yesu John che tuk with different Canadian kong che tuk ken ye tuk chot Jesus ka ken ye tuk go la de min che ben lat la rami bina ben kandweri che tuk Kuoth Jesus no che tuk Kuoth Jesus cha we term che use ka to Greek gwa me shala logos ka logos gwa me wa ka to Greek me nan lo de logic ke reasoning no jene la lo gwa me je par ka tong no re chan me translate ne je riet no John Kuoth Yesu je nyol kon ka dup to one it almost sound poetic here but chane je kwen John cho kel bus kel waka diok ban waka bus wal ngwan ba nyo chane bus en kel en kwen bus re ude che lar ne je wajen te kel ga kut akano ni chak ka chu kut ngak dia chak ke je dung til ni jen til mi de chak ka tin dia te chak bus en wal ngwan den che lar ne chu right ben laran ka chwe cheng re dan ka chana goy de min chet ka goy ga da kwat in kel karanen che tiang ka nuk kana tok amen gwa min nos ka kon ne John gwa me che kon la ta Jesus gwa me ne ta mano ra Yesu te tin da ngot kan o ne chak ka te dia le puch me chana loy ka tuk cha ka wa chana ja la ro la kut la ne riet ka bi min chalar ka riet be ben la gwa te cherke min chalara o te boy o te ke ti te nyos ke da changdar kana war no me le dial la ne riet ke ken dial biken tetin ke bi ko joy ba kenen no ku John kon ne joga no ken te dial le lin kon ge chakke mo ne par ka nyal ke ti dial gui kon ke ti me ne dial gui kon ke ti me to dial ko ke chak to ken dial chak ko ke riet me na dung no riet e chak ko no enjen ne chan benen ne chi ben langu e chi ben la rana no enjen ne dong nyo ko kon ne John no mo and wo kut point de che ben ko be be chieng re dan bus wal ngwan ne nin chan je kwen no and the word became flesh and dwelt among us and we saw his glory as the only begotten of the Father full of grace and of truth no che lar go chiriet che ben ngu che ben laran
no ke che ben la ring ka kore che ben la nguta la ran wari de cha la me and o je ne che ben chen ka kon kɛɛl dwell among us wa ka to Greek wa lu ina kon ko ngu en riede me kara wa je ne lu ne go che ke me de yaspin en o chi ye chu ben re dan malare je che ke me de yaspin wa lu ina kon ka wa ye cha la ne me chi ku ne la ka Exodus chapter 25 verse 8 en o ye ka ta ka gwa me be ben chen ko de ben chen re dien gwa me ne ta me ngui kon go kut ku re je long en o de chen karan ke de ben chen re dan no de me kel mo wa me dong ji kon me be long bo no de ran bum lieng de en o de wo de chara ran di o no chukut ko in the place into kut in no de la ra chukut de chro de lo ina ran di ka dong bum che wi la ba la da la na the long che la chu ba lo na da gwa no but ye kot ko abi ko reveal ko no dongi de chup lo ra ne di no chu kot che ben la ran but then in chi John a lat kon and time chi Ellen White kon diogwame he was the words of God thought made audible ala bo jen point de a wa nyen riet kot no ala bo cher kot tin chi kule para la jo cher kot ti chi kule para la ngu la jo ken de kwale chola to riet kot ti. These expressions of God's character existed. John tells us from the very beginning from the very beginning. And no chiang ko the me chiang ko the me wa je ne cha ben joy ka kon. Ka dong la ngai kon no kot ka na goy de ka tin dia len chak. But in term chane tha de chane je benen ka pon Yesu we chi ben. No. Chane tha ko de chane je benen di. Te chalat ke riet ke te dial te chak me ta te kon me ngot ke dial in chalat pin chane goy de chane je nen tin. But me la jo nen go che ben ka cha point de cha ben pya ba ken ka cha ben touch ken a jen Yesu we chi ben ka cha ben ne ken ka jen gwa de dan. So me know what does John mean by the word in the beginning. Ala bo cha kon ti go ngu lo John ka go ni tuka. E tuk muka tukimis. Shall the Greek text lacks the definite article the as the supply by the King James Version and the other English language translation, which render the meaning of the word beginning as more specific. The absence of the definite article in the Greek implies no definite time as such. Ko gwamen larga jego nituka. Alabo she dong de je nyu kon no te Yesu ga tuk ke te Yesu ga gwa ma to ro de ten enje ne goro dong ba correct and it is a lesson gor gwa mati and o Yesu te la gwa ma to ro ten dung do me to ro de ngu e chak na ngwak de al dung do Yesu te tin ngot ken tuk ro ne to jen gwa ba kam ko na ngot ken ne te ga me chale tuk te Yesu ten ngot kan o kan ne chak no gwa me put o bana janga jeno en go chi Kristo ben laran ki e chet ka kon no che ben laran dung do che ko de ken lew che kum chene ka mola me dong mata ka karaf meret kare ka dor ba jog do mo ba kum ko ngu ka me chet ka rubber ki me chi mo nan conductor ko chi karaf no mo chana ba ka me nan tera me chu ko dong de ti ko no we do know no changa na sunduk ke cha e chi kut glor de che latin e chongot ke cha latin menan chike ne de ngwan la tap sunduk mo a changa na gele cha ngot kot cha latin menan chike ne dia la watin ke jen gwa mo no ke chi kut tere gwa ze da no e riet te chalar e ken te cha gwa ze dan cha ja ga ho leken but kut point ne me chi ku ben ne point ne me tulara me de me rong ko de ti ke je animi chagoide ke chagoi ponye de che lady Chekum Kishangrane, he has veiled his divinity. Dung do watch and what we ching raid and a lockwoodbo. No. A chang in a gui chet cocono. A wire chang nika a chet cocon. Chang wood chinga kachang more different kachandan. No. You could chorota ben loy pinga che cold the che kum. Ke go ba kulbeti kangani,
ko ba kul betie ka kon ko point ba kon kul ledi ba kon kul kan ke ba kon kul lwel ka dwer wa lui pinye go bi mi chol kon dore humility mi chol kon malar kon dore lui piny sometime kon ga na dia we chana je use ke term ni ti chiro de lut ke je long ko we the descent from the status of God ko don't be ben ke status of humanity then a call to did along a kan me did along and what you could ye and quarter de e che be benere nguka ko ye me de ko compare ke je chade we chade karam mi chiro lui no kom ngode ba ran ne kom tie kan dung do kut kan ran chi ka tie anyen lui piny dong de ko na gwe no mo ka dong de mi cha la jin nga ko lui no ro no long ka dong de long gwi ni je go chi kwa long no ba lui piny ko chi kut che jien ka stay ko che ben la ran le ni no chi ran ro lui no long ke chi ro lui no kom mo dong me te piny ngwa mo no ne me chi ye chu la de lui piny mi di ne je long an go de kut de ben la ran no la de je lui piny mi di long ko gwa tang re ti chi ka tie ran kan li wodwer could point is more only but che gor was ni dial and go barodet lady and go barodet tigaran ngai ko ne tuka de ne ka garden of Eden la gor ko tiga adam along but ke chang dweri adam la me adam ne go barodet nan ko me che ben ke Moses enyo che ben gor and go he has to invent a way be yik te go dwop be de chinga jere gan Israel ke je no be yik te ga dwo be ching re ga ni Israel ke je she design and go let the mission ke sanctuary me dukule ching re do like that way I can come and live among you amani me cha lo ko cha ben tas bare ro Israel me chi ga ben che joy and go gur ko the long and go bro the ti garan and tema ku John kon le joga di che is glory kara biro de ben nyos Moses la bo chi beni en ko poinde not any other part of him gen pointing could and gen chi ben ray dan ko che betedi ko che ben ching ko kon kel de ko ro dan ko le ti ko e ngume ja ko merel go de ro ko be ben ching ray ne ni to ngwa te chu go den ro den rel we do know de me chang dan ko na me jal kon la gor ching no be jal ko man kel la gor wuno be jal ke uni kel la gor gor no be jal kel ka gor de kon la bo ene ran la tiego rode ke neitin gwike o donge per widien ke per chenken but kod me chi wide per ko kon ke chi chane je per ko kon e ngu me jage ko go berode ben loy pin ko ngai kon enta me jage jogo ji no ji me chi gor bi wi chenkel ke nei jeg me ni jin be bi jeg be dop e ngu ja kod me hole ko be ben chenkel ke nei ri to hol ni ke jeto wana me ne ka ra engen ni nen kon no kot indi ni jentin along ko chukut ma do ra ma rel goy de ro che gor ne ka gwa do me dan me ne ka gwa de ngut ka de dor en wo be chen kel ka kon en tam wa men gor ko da ka ra che wo ba kon bela gwile gur ne wo ban chen kel ka je tiene kel me nang ne kel me re chere kon en wo be kut be chen kel ka je ki chi yen be me dak pin me chen kel we do know yang teng ne kon tin cha kon dab kel ka ke dong nya du mi chi dab ka ga du mi chi dab ki e ma do po the moment you get and we more like just like down a long ko channel da ka gwa ma dung ti no but ne me ngai ko ne wo maran ko lenye mar rem dan de te kon ti right now when ta we monitor kon tek ne ring along kon we feel no cher me dinne maran ka gad kon dinne maran ke chiman kon dinne maran ke deal kon ka maran ko but in reality chet ke me cha ye chu ti ne ano ka gan mori ka live durar che na jo ka gan mari ka ngane kane anjara me chi understand along and go maran re pot dinge ni dini ni along me len mar konte koti wa maran gur ko the kon nuk dini gen len ni nuk family ni tin la cha dav kel tin la logo de dag pin kel tin charo dien mat ke riem ga charo dien mu ko nuk mu di along kam ni ken nuk te je me chumne go baro de loy pin be ben liu la ane me chikon ne tama but news je kon long there will be a time ma bi ko ba loy dan be le ko ban no go dire je ko do na kon
bana jenen go lenyi no inte kon kam ne kon la ne de cha daw kɛɛl ka de ko de kulo par ko ngu mo ko kon le gore ko no gor ko de me we ben la gwalde ko ben la gwalde chan kɛɛl go bana wote kɛɛl ko a cha kon bele nyoka da ti me chi ye chu ben ka je ben chen kɛɛl ko kon ka jang gwalde dong e cha nak. We are now waiting for the time me ba kon be nyoka reunited ka je kɛɛl ko go telo bi kon le nyoka da ga nyo me chan kɛɛl ti la ha do me bi le wo chong jo ka ga kwel we la le de ka gler no bana goy e chi kun la ya le ka kwi dan ken le ban je wo je ka jen gwa da mo na mo je ne gor ko no bana ngai ken je ne ja kot ko be ben mo gor ko ko no no be ben chen ke la kon ne chang che mo dong go che nok mo di long che nyo ra mi chirong ko de je no ke je no go me ene ko nal fos kon cha na pal go me tot ko da merel go de ro wadin cha go du nen ke le dial tin chilat win mon in chi chak kene dial in chi chak reide me goy dial in chilat wadin ban mi dine jen gwara min chi loy de jagatet the wang ye ke min gwa ni kam ko ke chi live ko cho tok da manda ne John gwara ke riet tin ko din chalar ko go chi kut che ben ke chora ben loy pin ka cha ben da falaran ne me gwa din ngai ne ye bu me long an o be chobre chari ko on de kut me chak o me ke lu me chmo wi mon kara de ben de ben dap elaran di pan ngai ne gwa din go shelar go te ga mi chiro to lot mi chi jojo lo kara dung do ngwa dia lon karo din go kot latin chilat gwa din ke lete ga ina gwa din lang ne ni ji no lev loy ko ke lev char ko no ba go no go di de me chi ala ka ko kwida ko goru ka gat ne ni tin chi chak gwara no bi ke chenkel ga jime chenkel cherdi ti wo loy da gwa din ka tel ma baske ai loy da no chi no mo di ni jen chelat ke kwida gwara lev wan ko ke lev loy ko bi ne ji receive ke tas loy ke kwiga min chelat bangwa di al si go go shodu shurga dum la kwara amen.